ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯖꯤꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯆꯪꯉꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉ ꯊꯝꯖꯤꯟꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯧꯍꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯊꯥꯁꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯄꯩꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯠꯁꯣ ꯇꯧꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ MLA amadi ministersing miyamna punsinhanduna assembly da puna warip lauhansi haina imagi meragi maiketigi phongdorakli ngasi pangthokiba press meet amada imagi meragi convener TH Sujata na phongdorakpada lairiba MLA ministersingna tokhai taduna warip laubagi mahutta amata oina punsinduna assembly da gupna khanaraba matungda lauriba warip sing center da khanghalu masinatana Delhi da chatuna leibak asigi fibamgi namak wari sanabana kanaba purakpa ngamloi ngasi leibak asida kuki militants singna landarakliba asi mitam miyamna hana hauruba leite militant singna micham na landarakpani maram aduna athubada solution porakpa ngamnam hotnabiu loinana chief minister na lairiba assembly asigi leader of the house ni haiba kaudana mathau pangthokpiu haiba mafam so thamlakli assemblies da amutang chap manaba haibadi amatagi na ba sona kan 25 la 17 lakh adu kun loi thaduk minaraga akhoi miyamna mukoi se amutang assembly boktang pusanna lambi honasi aduga resolution khunimak assembly de pass ko lohonsi maramdi tasena harabada moina lopai yegu sengna hadeli lomge na han media do uzabani ama khanda memorandum prime minister bisale haidana khotana ado khoi kesu ngasi bokta khoina lawriba sio sona lawba prajana lawba loimana lawba ta dadana ngasi akoina haidana lawdana lai Assam rifle lokthokadamni hujikdi yongo am special power act thamjale isini aduna takpadi khoi center na khoi ki project ta de hai taragadi akhoi masen sumaina tongna mathok ta de नुसीबीरी केंद्र की प्रजा केंद्र की लीडर से अफबनी है पोतो मधु केंद्र की लीडर असेंबली थमजनसी पुनः थमजनमीनरगा अपुनबगी resolution लहोनसी तौरपा कनागुंबा अमतना माइगी मयुमदा दुम थोंबा माइगी मयुमदा मई थाबा कयमता तौनरोय अचुंबा थबक तौरगदी कनामता सावरोय मरमदी नहानगी थौतुक्तुदी तसेंगना पेनदब म्यामदगी सावबिबने हैबसे मसिंगना सु सरकार की साइडता काबिदीबा MLA मिनिस्टर सिंगना सु खतंग खंदबियु अदुगा अखोइगी लेबिरीबा प्रजा पुनमक्सु अखोइगी सीएसओ सुंगारे अखोइसे तसेंगना हुजिक याम लुबो पोजीशन नि अखोइ इसाइगी माइगी मेरागी सीएसओ सु अखोइ अचुंबगी दमक्ता तौबो खुदिमक्तदे अखोइ दुम यावजनि हाइदना सिसु दुम यावरगा लाक्सैसनि अखोइ याम हाइजे सिंजेदना हाइबनदि उबा खरसदा अचुंबा लंबिदो सिदा कोइगदे हाइबदो खक्की अखोइना गसि प्रेस मीट से तौजबनि अदुना हाइबा पोसे अथुबा मतमदा सेंगना हाइबदा गसि थर्सडेनि सगोल से नुमाइसिंग मौकी मनुंग सिदा कोइना दुम स्टेप तो माइना लोमिनसी इमाई मेरागदि अदुगुम लोमिनसी हाइबा स्टेप लेरगदि अखोइ अदुम कौरप मफम द लाक्चरगा तानमिनसी प्रजा कोइना तौद्रगदि केतो अखोइ सीएसओ ओइना सु उबिरनु तसेना सीएसओ सु पामक्तरे तसेना लबी से फांग सु चलेरे ngasi हाइबा नुमिसदेगी लौरसे बखोइ तहोलसे मोय मथौ चगालसे मोय असेंबली दा मदुगी थौना दो अखोइ तंगदी पुनमना चेनमिनसे हाइबा पोतुनेबा aduga adu tawre aduna lamase yang huji tharai ba post ma jaka duino hana le badali si humfu ne hoji thajan company yang khai nahan pulamam tawre huji yang khai yamam ne si na kai duduri ba akoi amuna khanba mathau tara bane ngasi taruk si gi ban tamthina hatim to hayin tara halakane ba akoi mai te akoi na di no mata kampu pi changaga sisi pu changaga wore changaga lan tawru de kौतुक का थारे कोई नत्रो किलो मितर जनी हेन चला का मफम मोइन ने का पैसे अखोई की मोइ नेशनल मीडिया दो ओरो अखोई की कनो स्टेट की दो ओरो अखोई ने कापी हमकर का ले याओगे अखोई ने कांगु दे मैतै सिंग वार तौरमे ये अदोय की चौजापुर दा तौरमे हाबे याओखो याओदे मोइ न गातनी मोइ की हुसि प्लान तौरगनी अखोई हुसि मोइ इंदरे न लोगनु अदुना अखोई पुनमक से अमत ओइरगा हाइबे MLA मिनिस्टर असेंबली दा थमजनसे मोना मसाना चंगु यादरबनिना नखोइ म्याम चंगा थमजनसी सिदगी पुनमक लहोनसी अदुगा सेंटर दा थासेबा मोइ चपैस मथौ तादेबा दिल्ली न कदबै मोइ नोजो तौरुदोइनो तमोन दमो सिदगी लोइ लौबा याइबा अदुने सिदा साना लेबा गातनेबा MLA मेंबर नि काउबिगनु CM the leader of the house ni kaubiganu house manung changasi imung laiba mai chadi yum da khana basi mathau tai yum da changna si haiba potu ni assembly da changasi basi haijening begi da mangta ngasi imai berana ngasi press ni se tawbani